ikomeye cyane kandi idasanzwe isa n'umwanzi uteye utunguranye ku butegetsi bw'u Burundi. Amakuru akomeye cyane ava mu butegetsi bw'u Burundi aravuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo aribwo bwa mbere yarakaye bikomeye cyane kuva yagera ku butegetsi, yari amazeho imyaka irenga 6 yose mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeye cyane aravuga ko perezida Evariste Ndayishimiye ngo arakariye bikomeye cyane Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira. Bivugwa ko ikibabaza Abarundi ari uko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yarakazwa bikomeye cyane n'ubworozi bw'inkwavu, aho kurakazwa nuko Abarundi babayeho nabi. Ibi bikaba bikomeje kuba ibintu bikomeye cyane byababaje Abarundi hariya mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo n'ubwa mbere babonye arakarira mu ruhame bikomeye cyane, agakubita akemura kandi akagaragaza no gutukana gukomeye cyane, aho yatutse bikomeye Lieutenant Colonel Dogiteri Leonidas Nibigira mu bworozi bw'inkwavu yamushinje. Biravuga yuko Lieutenant Colonel Nibigira Leonidas ngo yaba yarariye amafaranga menshi cyane perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamuhaye y'umushinga wo korora inkwavu hariya muri Karusi mu mujyi mukuru wa Bujumbura. Ibi bikaba bikomeje kuba ibintu bikomeye cyane, aho abaturage b'u Burundi bavuga ngo ni gute umukuru w'igihugu yarakarira ubworozi bw'inkwavu aho kurakarira imibereho mibi y'abaturage. Ibi bikaba ari ibintu byakomeje kuvugisha benshi mu bakomeye mu Burundi, aho mu mushingamateka Honorable Agathon Rwasa yahise avuga ijambo rikomeye cyane, akavuga yuko ibyo bintu atari ingeso yaranga umukuru w'igihugu kubona ngo arakarira ubworozi bw'inkwavu, kandi abaturage b'igihugu mu ntara zitandukanye zose z'igihugu ngo bakomeje kwicwa n'ubukene bukomeye cyane, aho kugira ngo umukuru w'igihugu ayo mafaranga yashoye mu nkwavu bigaragara yuko ngo ari n'imishinga yiwe ku giti cye ngo kuyaha abaturage ngo biteze imbere, ahubwo ngo akayashora mu bworozi bw'inkwavu. Ibi ni ibintu byakomeje kubabaza abaturage b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abakunda Burundi muri rusange. Amakuru y'imvaho kandi aravuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yo gusura ubu bworozi bw'inkwavu buhagarariwe na Lieutenant Colonel Dogiteri Leonidas Nibigira, umugabo w'umwenjeniyeri mu gisirikare cy'u Burundi FNDB, ariko ngo banze kohereza ku rugamba ahubwo bakamushinga ibintu by'ubworozi bw'inkwavu nk'aho ari umukozi mu rugo wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ngo ari yaramufashe nk'umukozi w'umworozi w'amatungo yo mu rugo. Ibintu byakomeje kubabaza Abarundi bikomeye cyane. Biravugwa kandi ko perezida w'u Burundi ngo yateranye amagambo cyane n'uriya Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira, bamera nk'abacyocorana, nk'abana bacyocorana bagiye gusangira ibintu by'ibiteko bya Nyirankono. Ibintu byakomeje kubabaza abaturage cyane kubona umukuru w'igihugu agenda agaterana amagambo na Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira kandi bavugana iby'ubworozi bw'inkwavu gusa. Ibi ngo ni ibintu bibabaje cyane, bigaragara ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ataho agaciro ngo abaturage, ahubwo ngo yita ku bintu by'inyungu ze gusa, aho yabaraga ibijyanye n'amafaranga yo kwitereza imbere umuryango we gusa, abicishije mu bworozi bw'inkwavu. Ngo bikaba ntacyo bimariye Abarundi kuva byajyaho, kandi yarabishyizeho avuga ngo ni umushinga wo kuzahura ubutunzi mu Burundi, wo kuzahura iterambere ry'abaturage b'Abarundi. Ariko bikaba bivugwa ko izo nkwavu ntacyo zimariye Abarundi, ahubwo ngo umukuru w'igihugu azipakira indege akishorera mu mahanga, ariko ntihagire umuturage w'u Burundi yigera amenya aho byahereye. Ibi kandi bikaba bikomeje kugaragaza kutumvikana gukomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi, kuko binavugwa ko ubworozi bw'inkwavu aho kugira ngo babushinge minisiteri ishinzwe ubworozi n'iterambere mu gihugu cy'u Burundi, ngo perezida w'u Burundi yabushinze ahubwo ibijyanye n'inzego za gisirikare, ashyiramo n'inzego z'iperereza. Ibintu ngo yabiherereje muri perezidansi gusa, ngo perezidansi ijya ibariye ikotorora ubworozi bw'inkwavu. Ibintu byatangaje benshi cyane, aho umushingamateka Honorable Agathon Rwasa ngo acyumviye nkuru ngo yahise atangara cyane, yiterera hejuru aravuga ngo ibi ntibishoboka rwose. Barundikazi mwamenye ubwenge, mukamenya ikibarengera, mukamenya
kugaragaza impungenge zanyu ko uyu mugabo Evariste Ndayishimiye bigaragara ko adashyigikiye iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, ahubwo arimo akorera inyungu ze bwite n'umuryango we, kandi abicishije mu gukoresha abarundi mu nyungu ze bwite. Ibi kandi bikaba bikomeje gukomera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hagaragara ukutumvikana gukomeye cyane, haba mu mitegekere y'iki gihugu, haba mu nzego z'umutekano, haba mu bijyanye n'ubukungu bw'iki gihugu. Ibi kandi ngo ntibyagarutsweho gusa na Honorable Agathon Rwasa, byanagarutsweho n'abakomeye cyane mu nzego z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD barimo General Gervais Ndirakobuca, umugabo bataziranda kugarika ku rugamba, ngo wari ukomeye cyane muri CNDD-FDD, kandi na n'ubu akaba ari umugabo w'ikitabashwa, umugabo ukomeye cyane uvuga ari kwijyana mu butegetsi bw'u Burundi ndetse no mu mugambi wa CNDD-FDD, akaba ari ukuriye inama nkenguzamateka hariya mu gihugu cy'u Burundi. Nawe ngo yanenze bikomeye cyane icyemezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye cyo kuvuga ngo ashyigikiye ibintu by'ubworozi bw'inkwavu, aho abandi baperezida bashyigikiye ibintu by'ikoranabuhanga biteye imbere, ibintu byo guteza imbere abaturage, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri Tanzania, haba muri Uganda, haba muri Kenya. Ariko perezida w'u Burundi bakagaragara arimo yashyigikira ibintu by'ubworozi bw'inkwavu, arimo ateuka cyane bikomeye aborozi b'inkwavu, bigaragara ko ngo ari umushinga wiwe ku giti cye, kandi akaba abeshya yuko ngo ari ibyo ngo ari biteza imbere abaturage b'u Burundi bose, kandi inkwavu zamara kubyara zakura. Ariko uyu mugabo ngo agahita apakira amamodoka, agahita apakira indege, ngo akishorera mu mahanga, maze amafaranga agaherera mu ntoki z'umuryango wiwe. Ibintu byababaje abaturage cyane, byababaje abategetsi, byababaje benshi cyane, ndetse n'ababibonye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaraga yambaye bote rwose, ari mu kiraro cy'inkwavu, ibintu byakomeye cyane, arimo areba uko inkwavu zirisha, arimo areba uko inkwavu zitora, arimo areba uko inkwavu zitembera mu biraro. Ibintu byababaje abaturage cyane, kuko ntabwo biri ku rwego rwa perezida w'igihugu kuba yajya mu bworozi bw'inkwavu. Perezida w'igihugu aba ari umuntu ukomeye cyane, ntabwo rwose yaba ari ku rwego rwo kujya mu bintu by'inkwavu ngo azibare ngo nimumbaririze inkwavu, ngo mbese ngo kubushize nasize ngo harimo inkwavu ibihumbi binibi, ngo hari inkwavu ngo magana, ngo harimo ngo ibiraro bingahe, ngo ubu ngubu ngo bigeze ngo mu nkwavu zingahe, ngo mbese bifite akahe gaciro. Perezida w'u Burundi aba ari umuntu ukomeye cyane, aba atari ku rwego rwo kujya gukonorora inkwavu mu biraro, aba agomba kohereza abamuhagarariye akababwira ngo mugende murebe niba ari inkwavu zanjye, akabohereza rwose aho mu iperereza baba washinzwe za minisiteri z'ubuhinzi n'ubworozi, bakagenda bakareba uko bimeze. Ariko ngo nta kubona abaturage b'u Burundi babaye cyane, ngo nta kubona se Burundi, ngo nta kubona se Barundi rwose ngo ari mu kiraro cy'inkwavu abara